Okay bafazi, ninjani? Niyaphila, alright. So it's me again. Yimi futhi ngibuya nje ngothando. Yabona ngothando, that love. Yes. Buya ngothando lokuthanda ucansi bakithi. Umuntu khona umuntu ongathandi ucansi. I-problem nje isilayo, i-problem enkulu. Ukuthi khona iningi lethu alichami ne. Yeah. I-biggest problem isilayo. But I think i-problem le solution ebafazini especially. No, ngilombuzo vele for abafazi. Bafazi, why nxa umuntu esenza itloflof enza ngathiwa uyenzela indoda kayenzeli yena? Why every time nxa lisenza itloflof liyenza ngathiwa lina vele hayi lina you are not interested entweni leyi. Like you are not invested and you are not even investing in it. Why lina lisenza ngathiwa vele ucansi lwadalelwa obaba? Uzachama njani ungathatha inhliziyo yakho ifake lapha? Njalo uzo omama abafazi nje hayi vele mina yabe ngenzela ukuthi usamamothe yalifuna, otherwise vele mina hayi wena hayi yani wena hayi eyani. Hayi guys, asibeni serious. Yazi sibuya ka1 emhlabeni lo. And nxa uthola ithuba lokuthi chama nkazana ne, hayi please chama. And then kulalabana ezathi thina sikhuluma ngakhona lokho besihlasele bathi hey vele lina noma ungazenza nje uyenze so okusala indoda iyahamba. Vele nxa ungamphiwa ngoNkulunkulu uzahamba ne. Yes, ebezahamba cause umphiwa ngoNkulunkulu. But nxa engowakho omnikwe uNkulunkulu uzahlala. But ngenxa yakhona lokho futhi ungazincithi ubunandi ngenxa yokuthi uthini uzahamba. Yo asi-investenini guys kuma sexual needs ethu. Vele siyadinga kakhulu nje uinvesta khona lapho. Yikho lihlala li-depressed lina. Umuntu ehlala depressed ehlala ehlsed la. Lihamba lithukana lathi imchoveni. Ngenxa yokuthi alichami guys, alichami. Yazi ukuthi ish nkosiyami ngabe yakwazi mina ngichama kanjani, but asikhulumi ngami la. Asikhulumi ngami. Ne? Okay. I-topic yethu ekade silayo yona lokuthi ngicela ukubuza abafazi ukuthi why li-actor as if ilokuzenini itloflof ngiyabo baba kuphela lina vela lizange ladalwe litloflof. Like lina nje lingabantu nje like ngathi liyimchini yathwa hayi wena uzaba ngumchini uzasetshenziswa lapha okwakho ukufika nje ume then bayakusebenzisa then usuhamba bengaqeda. Hayi guys, asizame nini sibithi ukuthi ngazo zonke indlela ne we make sure ukuthi we come. Lethe umnandi njani uchama lena. Hayi. But anyway, le video ethu yaqala asiyenzeni ibe mfitshane ne. Ngizayenza ibe mfitshane. Then okwakusasa yikho lapha ezathi uzamazama sithi okwalamuhla ngicela omama lingiphendule lapha labo baba abangani balembono ukuthi wayebunjalo. Ngicela lingiphendule lapha ku video yami ne. Yes, ngiyabonga. Thank you very much. This is my first, it's my first YouTube channel. My first YouTube video. So ngicela lapha sithi ukuthi sibonisa nene, sitshela nene ukuthi hayi next time my sister sicela ukukhuluma ngalokho okunjalo into ezinjalo and so